Yesu mogik pauni. Tunataka kuhubiri injili ya damu ya Yesu ya mwisho kwenye hiki kiwanja. Kapok wayalo remb Yesu godhiambo, Kabla hatujahubiri damu ya Yesu jioni, mokwongo Nyasaye ogwedh jonabi mobet e ema. kwanza Mungu abariki wanabii ambao wamekaa chini ya ema. Aneno ka jodongo bede ema kotelnegi jaduong' Wanda. Nimeona wazee wametulia kwenye ema wakiongozwa na mzee Wanda. Injili ber, Nyasaye ogwedh pastors gi jodolo gi joyalo mane mbita nyaka dinde te. Injili ni nzuri. Mungu abariki wakwani na wahubiri wote walioko hapa Mbita. Kanisni te mag jomowar man Mbita Nyasaye ogwedhu. Makanisa zote ya walokole walioko hapa Mbita, Mungu awabariki Kuom yuoro injili ni. kwa kutembelea kwenye injili. Odhiambo ni en odhiambo mar ure wawuoyo nyal giko. Jioni ya sasa hivi ni jioni ya kutamatisha, tunaongea ya mwisho. Chokruok bila ni duogo ka dwe mar 8 higa manyien. Mkutano kama huu itarejea hapa mwezi wa 8 mwaka ijayo. Jadimo yie ni mondo wachno obed kare. Wangapi wamekubali hiyo neno ikuwe kweli? Jomo yie ni wachno obed kare, wach matek na amen. Waliokubali waseme amen. Chunya odendo Nyasaye maduong'. Moyo wangu imetukuza Mungu mkuu. Injili ni adwa na chungu mise moko manok. Kwa injili nataka nisimamishe msingi zingine kidogo, Mondo walam Nyasaye. alafu baadaye tuombe Mungu. Nyoro samanya ayaloka. Jana wakati nilikuwa nahubiri hapa, To injili ni nyomulo ng'ato e piny Netherlands. injili iliguza mtu kule Ulaya, To ng'amanya injili mulo no oyaw television. na yule ambaye injili ilimguza alifungua TV. En TV mamanyo nyithindwa mane pinje maoko mag Amerika. Ni TV ambayo inatafuta watoto wetu ambao wako kwenye nchi za ng'ambo. En wuoyi matin nobedo gi fwenyruok mondo injili odhi e pinje ma iye mag ogendini mamoko maok thuru Afrika. Ni kijana mdogo alikuwa na ufunuo kwamba injili ingie kwenye nchi zingine ambazo sio Afrika. Nyapok otudore gi jatich Nyasaye mawuok e piny Kisumu miluongo ni Winter Ogacho. Niliona wakiungana na mtumishi wa Mungu anayetoka Kisumu anaitwa Winter Ogacho. To wacho ni jatich Nyasaye Juja Miyo adwa ni mondo yali TV station ni mondo injili odhi e pinje ma iye maok Afrika, mondo nyithiwa ma joluo maok thuru aka ma wasigu mako oko winji Yesu. Nikasema kwamba Mbio anafaa kuhubiri kwenye hili TV ili injili iguze watoto wetu. Koro kik iyie ng'ato kaw wach moyalo ni e pinje maoko to wito wan kodi ka. Usikubali mtu achukue hii neno ambayo tunahubiri hapa na wewe tuko na wewe hapa. Kiyie ni injili landore to fwaluti ne Yesu. Kisema injili inaenea, peperusha mkono kwa Yesu. TV no iluongo ni Onagi Diaspora Muma Maler TV. Hiyo TV inaitwa TV Onagi Diaspora TV. Udhiambo kawuono kasetieko injili saa 3 wang'e. Leo jioni nikimaliza injili saa 3 kamili, Kain gi simo donji Facebook dhie timeline na Juja Miyo, ibiro yudo channel midonjo gi TV mibiro neno kajaka jomo ni pinje maoko winjo injili kodi. ukiwa na simu ingia kwenye Facebook, utaona hata wale waliko ng'ambo wanasikiza injili pamoja nawe. Apuoyo Nyasaye momiyo injili manyoyalo kani usigike piny Netherlands. Nimesifu Mungu ambaye amefanya injili tulihubiri hapa imefika Ulaya. Pamene Yesu maja Nazareth. Yesu wa Nazareth, makofi. Emomiyo godhiambo sani. Ndio maana jioni ya sasa hivi Adwa ni mondo apuonj weche moko manok. nataka nifundishe maneno machache. Wach manyapuonjo nyoro. Neno ambayo nilifundisha jana En ni injili ok nyal go ka ok otine injili. kwamba injili haiwezi ikatimiza kama hujatumikia injili. Adwa ni mondo awuo kodi. Nataka nikuambie kwamba Kineno kapod ngima law romi. ukiona bado wewe ni mzima, nguo imekutosha, To gone Nyasaye erokamano. shukuru Mungu. Nikech kamine ni chung'e kani. Sababu hapo ambapo umesimama Inonge pesa madichul Nyasaye mibe mangima. hakuna hela unaweza lipa Mungu ili uwe mzima. Wan gi mon ma warembo moloi. Tuko na wanawake warembo zaidi yako. Sani kidhi e Muchari Kirindo teyudo kopange gi kama kamidhi wang' kiny. Sasa hivi ukienda pale Kirindo wamepangwa kana kwamba watachomwa kesho. Kendo kata neno ni loko ohala in pok iloko ohala Mbita ka. Hata ukiona unafanya biashara, wewe hujafanya biashara hapa Mbita. Penj joma nochako loko ohala Mbita ka nitie nyaka joma nogero grofni to tinde gionge. Kuna wale waliotangulia wakajenga hadi magorofa na siku hizi hawapo tena. Ngima nang'o kawuono Nyasaye poni kodi gi wach. Uko mzima kwa sababu gani? Mungu ako na jambo nawe. Inoki ber maloyo former education
inyalo kete jiko to chwako pilwok machwak chak to pesa no podok rum. Kuna pesa ilikuwa kwa Kibaki, kijana wa Othaya, pesa mingi ya kuchemsha maji hadi alichemsha chai na ishi. To pesa gote uri jo Othaya noweyo sani olinge maramos. Na hizo pesa zote kijana wa Othaya aliacha ametulia kwenye Maramu. Awachu ni adir ni kapodi ngema to gone ruoth erokamano Nyasaye pod nitie gik mondo ne kapok idhi e liel. Nasema ukweli, kiwa bado mzima shukuru Mungu, sababu kuna vitu Mungu anataka uone kabla hujazikwa. Emomiyo ure ni yimoda wuo kodi. Ndio maana kwenye mwisho niruhusu nikuongeleshe. Chokruok malero wachina amen. Tano takatifu mseme amen. Dijo ilos chunga negi kae. Los simama hapa. Kamano mondo wang'ode jogi tir. Ili nione hawa watu. Nikech adwa ng'inyorere kikamano. Sababu nataka niende kwa muda mfupi. Wach machungo ka iluongo ni Nyasaye mitiyone. Neno ambalo nimesimamisha hapa ni Mungu ambaye tunamtumikia. Jolweny agoni ruoth erokamano ne engineers mano chungi tunge mawayalogogi. Nimeshukuru kwa sababu ya engineers waliosimama kwenye vyombo ambazo tunatumia. Wapamene jogi nikech sauti ni. Tuwapigie makofi kwa sababu ya hii sauti. Poka winye baba wapamene jogi nikech sauti ni. Vizuri nipige makofi sababu ya hii sauti. Nyasaye gwedh jati Nyasaye engineer ng'wen malokona. Mungu abariki engineer ng'wen ambaye anatafsiri. Nyasaye gwedh mon gi kumiywaruok gi chokruok ni nyaka wagika. Mungu abariki hao wanawake kwa kuvutana na hii mkutano hadi tufike hapa. Injili okukuod wijo moramu kuome. Injili haibishi wale watu wametia bidii. Apiber ichung kama ber kasani koro dhako wadu moro oseidho gari bilo Liondo. Sasa una bahati umesimama pazuri, mwanamke mwenzako amepanda gari anaelekea Liondo. Apiber iya kage duoko kadala moro tajuke wang' nodonje sade kutinu kachingo sedonje ode. Kuna bahati kuna mji mwingine waganga wataingia jioni jua ikiwa imezama. Omiyo injili en ono, injili teko, injili gweth. Injili ni miujiza, injili ni nguvu, injili ni baraka. Koli ka John jomo wuotho gi Nyasaye mumaka. Koli mwana wa John waliotembea na Mungu kwenye hii Biblia. Onge ng'ama Nyasaye noyudo kochando mowuotho gi Nyasaye ma Nyasaye weka podo chando. Hakuna mtu alitembea na Mungu akiwa na shida na Mungu akamwacha akiwa bado ana shida. Kawachako gi Ibrahim Katera. Tukianza na Ibrahim mwana wa Tera. Maniluongo ni jamoko mabilionea. Ambaye alikuwa anaitwa tajiri mwenye mali mingi. Bilionea mawar. Bilionea ambaye ameokoka. Madala ne ichieme achana. Ambapo kwake wanakula na mpango. Ng'ama nigi askeche 300 mondeko to chulo mesara. Yule ambaye kuna maaskari 300 wanalipa msara. Manu Ibrahim Katera. Huyo ni Ibrahim mwana wa Tera. Solomon ka Daudi. Solomon mwana wa Daudi. Daudi ka Jese. Daudi mwana wa Jese. Apako Yesu. Nimesifu Yesu. Mago jomanu wuotho gi Nyasaye ma Nyasaye omako lwetgi. Hao ni watu walitembea na Mungu na Mungu akawashika mkono. Nitie ng'ate mumaka asome. Kuna huyo mtu kwenye Biblia nimesoma. Iluongo ni Gideon maka Joas. Anaitwa Gideon mwana wa Yoash. Ng'ama Nyasaye noyiero ya nyuola modong' chien. Mtu ambaye Mungu alichagua kwenye ukoo ambaye imebaki nyuma. Inyalo wuok e famili mag jomodong' chien. Unaweza toka kwenye familia ya watu wamebaki nyuma. To Nyasaye nyalo donjo kanyo mondo Nyasaye oketi duoko ne famili no. Mungu anaweza ingia hapo ile kuweka kuwe jibu kwa hiyo familia. Gideon Joas ma wuongi. Gideon Joash baba yake ne ng'ama okia Nyasaye mangima milamo. ni mtu akijua Mungu ambaye tunamuomba. Ne en ng'ama lamo nyiseche manolo tiende ni nohere juoke. Inamaanisha ni mtu alikuwa anaomba Mungu, alikuwa anapenda waganga. Koli ka John sama yalo ni. Koli mwana wa John sasa hivi ni kuhubiri. Wan gi dhako gi dichuo ka wuok e famili ma ging'e mana juoke. Tuko na wanawake hapa na wanaume wametoka kwenye familia ambapo wanajua waganga peke yake. Kadwang' malaika lor sani ni loyo jiduk. Sasa hivi malaika angeshuka hapa na toa watu uchi. To dwang' ne pien gima lich enungo dhako moro kotwe siruaro mebuog miringi. Utaona ngozi kwa mama mwingine amefunga kwenye siruaru, utashtuka hadi utoroke. Kech jioe famili mawecho gajore mape. Sababu watu wametoka kwenye familia ambayo imechanganyikiwa zaidi. Wan gi joma nosar nyaka lewgi. Kuna wengine walichanjwa hadi ulimi. Wan gi joma nosar nyaka igi. Wengine walichanjwa hadi tumbo. Koro mane famili ma Gideon ka Joas noae. Hiyo ndio familia Gideon mwana wa Yoash alitokea. Mier ma juoke donje nyaka yude dhier. Maboma ambazo waganga wanaingia lazima upate ufukara. Kendo mier ma juoke donje nyaka yud kinyuole jakong'o marahura. Hapo ambapo waganga wanaingia lazima upate mlevi. Mier ma juoke donje. Bomba ambayo wale waganga wanaingia. En mier ma nyaka nwang' kinyuolo nyithindo marahuru ni 5 dichiel to girante. Lazima upate kuna watoto 5 wamezaliwa wapumbavu. Gideon
mwana wa John, dhiki ni rafiki wa maendeleo. Umaskini. Wa umaskini. Riko ulo dir enjasik maendeleo. Riko dhiki ni rafiki ya maendeleo. Umaskini. Umaskini. Enjasik maendeleo. Ni adui wa maendeleo. Dirok duara ot manyithindo rieke. Ufukara haitaki nyumba ambayo watoto ni wako na hekima. Jachini pier duaro ot maka nyathiugi ke klasa abiriyo to mako ich mogurudi. Shetani ya ufukara inataka nyumba ambayo mtoto akifika darasa la 7 anapachikwa mimba hadi azae vipacha. Awacho ni dirok duara dala misome. Atasema ufukara haitaki boma ambayo watu wanasoma. Kendo dieri ni uwuri dala moro bedo ratego maka ng'ato poe gweng' to ene mimiye changa go pao gi kwer. Ufukara inafanya kijana mwingine anakuwa hodari. Mtu akikufa kwenye kijiji yende anapewa jembe pamoja na upao. Dirok duara gik maber. Ufukara haitaki kitu kizuri. Dirok duara kom mar sofa set. Ufukara haitaki kiti cha sofa set. Dier duaro kom maka ni odi to en kom chunyi tu ten gi chwar ni morwako red beret. Iweni jo KDF. Kuna ufukara inataka kiti ukiwa kwenye nyumba yako imetoboka katikati na imejawa na vidudu. Dirok duara thamos. Haitaki thamos. Dier duaro jag mar jwala mamacho wang'o dhoge. Inataka jagi ya plastic ambayo imechomwa. Abro huoyo ni Nyasaye mitiyo ne tedwang'o kwe. Nitaongea kwa Mungu ambaye unamtumikia ukitaka amani. Dirok duaro wuoche manyien. Ufukara haitaki viatu mpya. Dier duaro ni wuoth gi wuoche mobao to sienda lobo obam. Sienda wuoche ng'iyo kak single to umu wuoche ng'iyo kisui. Inataka utembee na kiatu ambaye mbele yake inaangalia kakisigiri na nyuma inaangalia kisui. Awuyo kodi Na kuongelesha. kendo weche kwa yalo nikech kwa yalo ge media kama to jomoko ige wang'. Tutahubiri haya maneno sababu tukisema kwenye media wengine wanakasirika. To nitie lweny mudho makidwa golo kuom ng'ato nyaka kuong ichwany gima ni e iyeno. Na kuna vita ya giza ukitaka kuitoa lazima mkwaze kilicho ndani yake. Chokruok wach amen. Neno sema amen. Kolika John diere dwaro dichuo mawe siling 100,000 e kong'o mar bia. Ufukara inataka mwanaume anayeacha 100,000 kwenye pombe ya bia. Mineka dichuo donje ba to bete kom mar sina tabu to gajo tiende. Uone mwanaume ameingia ba, amekaa kwenye kiti cha sina tabu na amepindiwa miguu. Ringo gope bape gi kachumbari. Na nyama inachomwa kando pamoja na kachumbari. Koro kong'o bondik ni bia imara kama simba. Na hapo kwenye pombe imeandikwa bia imara kama simba. Koro kose akanyo to bro nwango koka ni imara. Ubro nwango ko yumba kama fisi. Atakuwa na yumba kana kwamba ni fisi. Kae to kose yumba. Baada ya kuyumba. Tuwo kanyo kowe pesa mar misara e lwet malachi adek malaya. Anatoka hapo akiacha hela kwenye mikono ya malaya watatu. Dhako makorado ge pub. Mwanamke ambaye kitana naye kwenye bar. Tubru lights madongo mamoko loma. Atapata light kubwa kuliko hili. Dhako mumpi mwaka nenenore chok lembe. Mwanamke ambaye amezeeka miaka zake zinaonekana kwenye shavu. Tudhir dwane mondo kikinene kalait mil kama tudhir weni en jahiga 22. Na ufukara inafanya usimuone, inafanya kana kwamba unamuona kama ni mwaka wa 22. Koke kao dhiro migori ya gogo chot tone te. Umeanguka kwenye kifua cha malaya. Malaya kifua chake ni ngumu. Nikech ochot chuoge ng'eny. Sa malaya wa ume zake ni wengi. Onyalo bedo gi simo mar touch screen. Simo man gi roll call. Anaweza kuwa na simu touch screen ambayo iko na orodha. Simbe kanyo nitie ng'amo ndiko nyinge iluongo ni M-Pesa mano jachulo. Kuna mtu ameandika jina lake hapo M-Pesa ni yule wa kulipa nyumba. Simbe kanyo nitie ng'amo ndiko nyinge miluongo ni Rasi. Kuna mwingine ameandika hapo anaitwa Rasi. Mano jambasi marite. Huyo ni jambazi ambaye anamlinda. Simbe kanyo nitie ng'amo ndiko ni nyama choma mano ng'amo chunge gweno to chunge chips michuogi to Kuna mwingine ameandika nyama choma amesimamia kwenye kuku na chips. Apako Yesu Ruoth. Nimesifu Yesu mfalme. Apako Yesu Ruoth. Nimesifu Yesu mfalme. Koka chuo moko wigi udinore ka pany mar michele. Kuna
kawuono wanaosema una leo onego ging'e ni kiny nyalo bedogo. lazima wajue kesho utakuwa nayo. Odhiambo golo luoro oko. Jioni toa uoga nje. Ka Yesu pok oduogo to kidhier. Kabla Yesu hajarudi hautakufa ukiwa maskini. Kech dhier Satan. Sababu fukara ni shetani. Ng'ama winjo wachna amen. Anayenisikia sema amen. Dhier ok dwar gik mabeyo. Ufukara haitaki kitu kizuri. Kendo dhier jachiend dhier kineno ka lil ng'eny kuomi to ng'iso ni dhier lawi. Ukiona kama uchafu ni mingi kwako ujue ufukara inakufuata. Kech dhier dwaro dichuo mawuotho wik achiel kapok oluokore to kike bende otimo magwaje. Ufukara inataka mwanaume anayetembea wiki moja hajaoga na ndevu yake imejaa nywele. Dhier dwaro dhako mako neno ka koth biro to wacho ni style ma koth biro godo no. Pula winjo kolokore, piny ok ber gi weather gi denda. Awinjo ka denda winjo climate, onget mara, sit mara, kitanda be mara, kiny naluokra kiny. Ufukara inataka mwanamke ambaye akiona dalili za mvua anasema kitanda ni yangu, blanketi ni yangu na naona mwili wangu sio nzuri nitaoga kesho. Mano namba dhier. Hiyo ni nambari ya ufukara. En dhako ma kidonjo ode to lewni temo lile odno, sito en kitanda. Mwanamke ukiingia kwake nguo zote chafu zimetunzwa kwenye kitanda. Omera dhier. Ufukara. Dhier nyalo miyo nyaka nyar jowegi manosomo mogik e form 4 mochako dhi timo course nigi diploma. Inaweza fanya binti ambaye ameenda akasoma kidato cha 4 akafanya course ako na diploma. Inyalo donjo dala joka jodhier kama mon nokuongo radi gi dhier ma sa adeko nyangu pok mon oluoko wang'gi, chongi be pok iluoko, nindo be nindo kotar, olaw be pod oluwo lembe chalo ndara mar highway mar jokouru. Unaweza kutana na mti ambaye saa 3 mwanamke hajanawa uso na ameparara pia mate ilitoka kwenye mdomo inakaa kama barabara ya Uhuru. To wiyo gar kabisa mako neno ng'amu tuang'o wiye no chwanye. Akiona mtu ambaye ametengeneza nywele ni mtu anamkwaza tu. Kendo jachind dhier. Tena shetani ya ufukara. En kunela dhier ok dwar kata mo miwichruok go. Ufukara haitaki hata mafuta ya kujipaka. Dhier dwani gige kunyiedha. Ufukara inataka uzoee ile mafuta ya ya kukamua. Mo mar thundo dhiang' mapek. Ile mafuta ya matiti ya ng'ombe ngumu. En mo makisewicho mitimo luya midonjo go onget. Dichuo no biro we kitanda maninde kom. Ni ile mafuta ukipaka uingie kwenye blanketi mwanaume atatoka hadi arudi alale sebureni. To kendo mar misango mane Gideon ogero. Na ile jiko la dhabihu ambalo Gideon alijenga. Jolweny ng'amo tiyo ne Nyasaye loso kwe. Wenye vita aliyemtumikia Mungu anatengeneza amani. Ibiro neno gik madongo mane ok inyal neno. Utaona makuu yale ungekuwa unaweza ona. Ineno gimomiyo hapo wuok e lweti. Unaona kwa nini babati imetoka kwenye mkono yako? Kech ng'ato nokawo pesani to tero kajuoga to radi godo nikech pesani noyud ka pesani onge gi teko manyalo siro te kajuoga. Sababu biashara imetoka kwenye mkono yako, mtu atachukua hela yako akapeleka kwa mganga. Omera Nyasaye ka ng'ato tiyone, Mungu akitumikia Mungu, tibiro yudo kwe ma piny ok mi. utapata amani ambayo dunia haiwezi ikakupatia. Ng'ama nigi kwe kata ok cham ring'o pile, Aliye na amani hata kama hali nyama kila siku. to nitie kwe ma Jehova miye. Na kuna imani ambayo Mungu amempa. Chokruok be winja. Mkutano unanisikia? Nitie kwe ma Nyasaye miye. Kuna imani ambayo Mungu amempatia. Kendo wawachni Hata nikwambie, kwe matiyo ne Nyasaye kelo amani ambayo kutumikia Mungu analeta nyalo kadho kodi boundary ma dhier noketo ni onge ng'ama kadho dalau. inaweza vuka na wewe mpaka ambayo ufukara iliweka kwamba kuna naye vuka kwenu. Erik wan gi joma nyaka ne chak dak mbita ka. Eric, tuna watu tangu anze kuulisha hapa Mbita. Feri kende moseidho. Ni feri pekee amewahi panda. Nyaka regi nedi maloro kabunde kacha koneno kadwa lor to oringo murue. Hata ndege ambayo inatua pale Kabundi akiona inataka kutua anatoroka kweli kweli. Kech dhier ni kod boundary kuma ok yieni mondo ikadhi. Sababu fukara iko na mpaka sehemu ambayo haitaki upite. Apako Yesu. Nimesifu Yesu. Apako Yesu. Nimesifu Yesu. Apako Yesu. Nimesifu Yesu. Apako Yesu. Nimesifu Yesu. To ka ng'ato tiyo ne Nyasaye to mano miye kwe gi Jehova. Na mtu akimtumikia Mungu inampatia amani na Jehova. Nitie gik ma Nyasaye chuno ni nyaka tim
Jehova amepatia amani. Oyanga gweno maka jirani penyere te yango gweno ingi wendo. To wacho ni wendo gin mana nyithinda kawuono gi jaoda. Ni mtu ambaye Jehova amepatia amani, anachinja tu kuku na jirani akimuuliza, anamwambia nina wageni sababu mgeni wangu ni mume wangu na watoto wangu. Niko wacho ni jomoluoro Jehova no cham gik mabeyo mag piny. Andiko inasema wanaomtii Mungu watakula vitu vizuri za ulimwengu. Tamri ni jachien ok tami madho soda. Sema Shetani atakukataza kukunywa soda. Tamri ni Satan ok tami chamo kul bando. Sema kwamba Shetani hawezi kukataza kukula ugali wa mahindi. Nyingi Yesu kata piny tek ibiro chiemo. Hata kwa jina la Yesu, hata kama dunia ni ngumu utakula. Kata mogo gik 1000 pod wabiro ng'iewo. Hata kama unga imefika 1000 bado tutanunua. Awacho ni kata sukari gik 500 pod wang'iewo. Nasema hata ikifika 500 bado tutanunua sukari. Ok wachandre gi uchumi mar piny. Hatunasumbuka na uchumi ya ulimwengu. Ng'ama nigi Nyasaye Aliye na Mungu. kuchumi tek. Kama uchumi ni mbaya, Odonjo Quickmart. anaingia Quickmart. Hey! Kuchumi olor. Uchumi ikipanda, Odonjo Tuskys. anaingia Tuskys. Nikech Nyasaye mwalamo Sababu Mungu ambaye tunaomba en Nyasaye mok dew uchumi. ni Mungu ambaye hajali ya uchumi. Chokruok wachna amen. Pendo sema amen. Wachna biro chiemo. Sema nitakula. Chokruok wachna biro chiemo. Pendo sema nitakula. Wach matek na biro chiemo. Sema kwa sauti nitakula. Daka winji wach matek na biro chiemo. Kisema nitakula. Odhiambo sana chiegni tieko. Jioni sasa hivi nakaribia kumaliza. Udo ng'wen wadhi adhiya. Mwana wangu wewe twende tu. Iwinjo. Unasikia? Wagol koti nani. Adongi t-shirt mar onagi diaspora. Nimebaki na nguo ya onagi diaspora. Injili momiyo idhi winja Switzerland. Injili ambayo imefanya nitasikizwa Switzerland. Injili. Omera. Wewe. Mago gik matiyo ni Nyasaye. Okao tiyo ni Nyasaye ok neno. Kama nisingetumikia Mungu singeona. Apako Yesu Ruoth. Nimesifu Yesu. Nitie gik makao kitiyo ni Nyasaye to kibineno. Kuna vitu ambao kama hujatumikia Mungu hautaona. Kaiti kasa jini abiro Yesu romna. Yesu romna. Yesu romuni kanyi to kech. Yesu romuni kanyi to sabere ma kech masabiro. Yesu unaimba, Yesu nakuja tukutane unipokee. Anakupokea wapi na njaa ya saa 7? Gideon noloso kendo mar misango. Gideon alitengeneza jiko la dhabihu. Mane kendo maratego ni noloso dalagi. Hiyo ndio jiko la dhabihu ambayo huyo dada alitengeneza kwao. Jalbile loko na kani. Huyu ambaye anatafsiri hapa. Dalago ng'wene min gi nebe tikidi. Kwa kina ng'wene mamake alikuwa anakaa kwenye jiwe. Giot moyiech od mabati mar gebu. Na nyumba ambayo imeraruka, nyumba ya gebo. Tatero injili dalago ng'wene piny Kiboswa. Nikapeleka injili kule Kiboswa. Umera injili kama donje okoweka pod chal kaka de chal. Injili akiingia sehemu aache jinsi ilivyo. Injili der chak minyalo chuoge chuny nam sa usiku tino tinyiedho. Injili ni ng'ombe ya maziwa unaweza pata saa 9 usiku na unaikamua. Ong'wen dende modongo piyo ne pod rawera. Ong'wen mwili wake ndio kubwa lakini bado ni mdogo. To min ong'wen lamo Nyasaye. Na mamake anaomba Mungu. Utiyo ne Jehova to wacho ni Nyasaye kipare nyithinda. Anaomba Mungu akisema, Mungu kumbuka watoto wangu. Awacho ni nogero kendo mar misango miluongo ni Jehova Shalom. Alijenga jiko la dhabihu ambayo inaitwa Jehova Shalom. Te nyithigo ng'wen gi. Hapa katikati ya watoto ya kina Ong'wen. Ong'wen kodonje warruok. Akaingia kwenye uokovu. To yudo ka puonjo Nyasaye mitiyone. Akipata nikifundisha Mungu ambao watu wanamtumikia. To ng'wen olonje Nyasaye mitiyone. Akaingia kwenye Mungu ambao watu wanamtumikia. Kawuono Nyasaye no. Leo huyo Mungu Omiyo ng'wen maloko nani. imefanya huyo ng'wen ambaye anatafsiri. En injinia man gi kambe nyaka Kongo. Ni injinia ambaye kuna kampuni hadi nchi ya Kongo. En gi jotich matiye bwoye dhano 300. Akona watu wafanyakazi watu 300. Nyoro Kenya wanemane. Leo tukiwa kwenye hii hema, Jotich ma ofisi ma Kisumu nyobiro gone Nyasaye erokamano. wale wafanyakazi wanaokuwa kwenye ofisi yake Kisumu walikuja kushukuru Mungu. Gima dhano ok nyal. Kila binadamu hawezi. Yesu nyalo. Yesu anaweza. Joma chai kawuono. Wanayokudharau leo, Wachne ni kawuono emochaya. waambie leo ndio mmenidharau. Kina rwenyo. Kesho mtanijua. Joma wacho ni onge pesa kawuono. Wanayosema una hela leo, Iya ni kawuono mionge go. bali tu leo ndio huna. Jehova nomi. Kesho Jehova atakupa. Nikech Nyasaye mitiyo nene. Mungu ambaye tunamtumikia Onge ni Jehova Jire. anaitwa Jehova Jire. Unyalo kelo gima onge. Anaweza leta kilichokuwa Bedo mantie. na inakuwa. Adi moyo ni Nyasaye dwa miyogi. Wangapi wamesema Mungu atawapatia? Chokruok wachna amen. Tano sema amen. Wachna amen. Sema amen. Nyoro nyabiso pa mondo temo neno ka. Jana Amonde alitoa ushuhuda. Lole nya chief mbetogo kali. Lona mwana wa chief ambaye amekaa hapa nyuma yangu. Kawadhi yalo kabiso pa monde ago
askofu wa Gongo. Anyul ni janeno. Anyul ni mshudaji. Injili no limo Lona ja chief. Injili mtengelea Lona mwana wa chief. Kabako mane oya usikul mane gitiyo kwa mane sponsor geopo. Kama mwanamke aliyewapatia hela alikuwa amekufa. To Lona nya chief dongilwasa usika nyere. Lona amebaki watu wakimcheka. Juturu wakabere nyeruji. Watu wetu ni wazuri kucheka watu. Kendo kedwaro ngama koteratu jaluo nego war. Ukitaka mtu ambaye ana bengu mbaya ni mjaluo anafaa kuokoka. Choko kwa kina amen. Chalo sema amen. Jaluo mawadu ni chima kode mesa tugimeye wacho puguriki madoge wacho. Huyu jaluo unakula naye kwenye meza na kile ambayo domo yake inasema tofauti na anachosema tuko. Na wakijenga jiko la dhabihu kule Gongo. Tunya chifu tonjo kodi kifungu mara toka. Na binti wa chifu akaingia na kifungu ya gari. Mara Toyota Noah. Ya Toyota Noah. Tungisubisu pamoja ni nyasawa wacho di kifungu mara toka ne. Amia mbio ya alguru injili. Anasema kwamba hii kifungu ya gari Mungu amesema nimpatie mbio hubiri injili. Omera adup toma kudwara giki mabeyo. Yule adui ambaye hataka uvitu vizuri. No peje na mbia ne bemi ametoka. Akauliza mbio huyu tu unampatia gari. Lona chief ne okonena no neno nyasawa manea. Lona mwana wa chifu hakuniona, aliona Mungu aliko ndani yangu. We Jehova ne kalonu chifungu mara gari. Wacha Jehova aone Lona ametoa kifungu ya gari. Mariambo gari madego Nairobi. Nikaendesha gari kwenda Nairobi. Nyasaye Nyasaye manyalo kelo ngamikea. Mungu baada ya mtu ambaye umjui. No kelo joma Lono kia. Ilileta watu ambao Lona hawajui. Masikundi Lona manebi podho Jehova chako ago malo. Ile shule ambayo ilikuwa inafirizika ikainua juu tena. Epao nedwe gwetho jomoko madwa ni Jehova akod gimalo. Uwanja anataka kubariki wale watu wanasema Mungu anataka kuinuka nao. Kendo pao ni nitinga mabro nwangu tich. Tena kwenye uwanja kuna mtu anapata kazi. Kata na anyuola, kata uoke anyuola miranich. Hata umetoka kwenye ukoo ambao wanapambaza watu. Anyuola mapesa manemeo dayo moro. Ambao pesa ambao ulipatia bibi mwingine. Dayo makangato wae geto tuwa ni mabiru nonga kanene maber. Bibi ambayo mtu akitoka kwenye geti anasema simuone vizuri. Pesa tukuri tu ungepenye nyakamigo logo pesa no. Na pesa akitumiwa nauliza hadi ya kutoa. To adwala mukudi Nyasaye maguituji. Nataka niombe na wewe Mungu akubariki watu. Nyasaye mayao dot. Mungu baada afungua mlango. Tinglueti malo na Yesu ruo. Inua mkono juu kwa Yesu mfalme. Joma ni maboru ko songa ni mechignika. Walioko kule mbali msonge hapa karibu. Chumala dwala muni. Amuka juu nataka kukuombea. Chumala dwala muni. Amuka juu nataka kukuombea. Chumalo pio. Amuka juu mara moja. Adwala mukudi Nyasaye. Nataka niombe na wewe Mungu. Kuse chumalo gonda mukibiro mbele. Ukisimama juu piga hatua ya kukuja mbele. Kekose temo ma turembi Yesu nyarombo. Tukishafanya hii damu ya Yesu mwana kondoo. Turembi Yesu nyarombo odwa oloka. Damu ya Yesu mwana kondoo tunataka kumwaga hapa. Chunga gekanyo. Simama tu hapo. Joma ni chin kono ai chin kanyo. Walioko kule nyuma toka huko nyuma. Ai chin kanyo nyingi Yesu. Toka huko nyuma kwa jina la Yesu. Bewinju duluo kusiwinju Kiswahili kusiwinju Kalenjin. Unasikia lugha gani? Ni Kiswahili, Kikalenjin ama Dhuluo? Tinglueti malo na ruo duma. Inua mkono juu kwa Mungu wa agano. Wadwala mu Nyasaye marber. Tunataka kuomba Mungu wa neema. Nyasaye mitiyo ne Nyasaye moklokre. Mungu ambaye tunamtumikia, Mungu ambaye badiliki. Abraham wana ngato nyalo gero ne Nyasaye kendo bar misange ode. Mtu anaweza jengea Mungu jiko la dhabihu kwenye nyumba yake. Mungu ni Nyasaye maguludhire kod chando. Mungu ambaye anatoa ufukara na kukosa. Kuminyigi Yesu ja Nazareth Nyasaye Israel. Kwa jina la Yesu Mungu wa Israeli. Polose dagi ok ni poki kwejo. Bingu imekataa utakufa ukiomba. Polose dagi ok ni chandi chimo michamo saa biro ge nyithindo. Bingu imekataa utakosa chakula cha mchana. Tamri ni ok bipoki kwejo. Sema utakufa ukiomba. Nyasaye mama kuluti jo yorono. Mungu ambaye anashika mkono wa watu kwenye miujiza. Nyasaye maloko sigandi joma ne pinyo weyo. Mungu ambaye anabadilisha hadithi ya wale waliachwa. Madi Jehova nokete mwande lwedi. Inafanya huyu Jehova weke mali kwenye mkono yako. Kata nyochai Nyasaye mondo miruenye jo achayago. Hata kama walikudharau inafaa Mungu akufanye upoteze wale waliokudharau. Kata joma nyochi kunyi oweyo. Hata kama waliokuwa na kusaidia wameacha. Jehova poko wei. Jehova hajakuacha. Chokro kwa china na amen. Mkutano sema amen. Chokro kwa china matek na amen. Mkutano sema kwa sauti amen. Chokro kwa china matek na amen. Mkutano sema amen kwa sauti. Nyasaye yuja Abraham wanda. Abraham wanda. Chokro wogni. Hii mkutano. Jomori yure makau gweth. Wale ambao watapenya ndio watachukua baraka. Chokro wogni wangi dichwo manyochu yin wane mi wasiling 1,100. Hapa kwenye mkutano tuko na mwanaume alikubali anapatia 100,000. Mawacho na agora 1,100 chokro wog. Amesema nimetoa
100,000 mnatengeneza mkutano. Kagi kale to block nimni kape. Ikifika mwisho akafungia namba zangu zote. Kichnowe ni gimanya sa uwe nyalorem. Akadhani kwamba kile Mungu amesema inaweza pungua. Atako dagini okrem. Udari amekata kwamba haiwezi kosa. Opakore ni un fedha gidhabu. Anasema yeye ni mwenye fedha na dhahabu. Kurugi mawayalo ni nyakni. Hii tu ambayo tunahubiri ni uzao kwako. Nikitne kalufumia chelo ngato dagi golo to nyasayo kele lufumia reo muchulu gigi alufumia reo ne alufumia bichi. Na mtu amekata kutoa 100,000 na mwingine ametoa 500,000. Jadimu yini nyasaye duwe gwedoge. Wangapi wamekubali Mungu atawabariki? Jadimu wachini nyasaye makelweta. Wangapi wanasema Mungu nishike mkono? Jadimu yini jawa wachini nyasaye makelweta. Wangapi wanasema Mungu nishike mkono? Wachimatek ni nyasaye makelweta. Sema kwa sauti Mungu nishike mkono. Wachimatek ni jawa makelweta. Sema kwa sauti Mungu nishike mkono. Ujiamonea wachone ya. Jioni nasema kwamba kata wankuni kata churi ticho tamo ugi tiche lwete. hata tukiwa hapa na mume wako amekosa kazi, Miye tiche iye. patie kazi kwa imani. Or kifungu marmetoka iri. Tumakia kifunguya gari kwake. Or kifungu mode ya ugufis ire. Mpatie kifunguya kufungua ofisi kwake. Oh, school fees kao sane. Karo pokea sasa hivi. Oh, kao mabati mibigero kudala ni sane. Kwa mabati ya kujenga kwako sasa hivi. Awachone ya. Nasema kwamba Oh, kibitoka Jehova pukukunu video nyero go. hautakufa kabla Jehova hajaibisha wanaokucheka. Alada diene ya. Natangaza ukweli kwamba Nyasaye majaki jimalo. Mungu ambaye anainua watu juu. Kawa duko mbita next year. Ukirudi mbita mwaka ijayo, Tunyaka ngato no time neno. lazima mtu atatoa ushuhuda Ijo watu wa chokruok. kwenye mkutano. Marmbito miagero tudalawa. Ya mbita imefanya nimejenga nyumba kwetu. Angirangaya. Ipo na nyumba yangu. Pamene Yesu nyarombo. Pigia Yesu mwana kondoo. Pamene Yesu nyarombo. Pigia Yesu mwana kondoo. Tingwiti malumuik. Inua mkono yako juu ya mwisho. Wado tiyo ni Nyasaye wetingi weta everybody. Tuinue mkono juu kila mmoja. Wetingi wetwa. Tuinue mkono. Kefa bedu tayari ka. Kefa mjipange hapa mgwe tayari. Kode gijo pak Nyasaye. Na wale wa kusifu Mungu. Adwa guru misingi kata wene pop go kodwe goal. Nataka nijenge hapa msingi alafu niache popa kiti akimaliza. Apako Yesu ruwa. Nimesifu Yesu mfalme. Chokro kwa china men. Tano sema amen. Chokro kwa china men. Tano sema amen. Wadwe tiyo ni Nyasaye mugik. Nataka tumtumikie Mungu ya mwisho. Kakuru waketu juti Nyasaye gi wakogi gidokdala. Tukiwaka hao watumishi wa Mungu tunawaweka kwenye gari wakirudi nyumbani. Tingwiti maladu alamu Nyasaye. Inua mkono juu, tunataka kuomba Mungu. Jehova ero kamano. Asante Jehova. Nyasaye maduong moklokre. Mungu mkuu ambaye badiliki. Nyasaye Israel. Mungu wa Israeli. Jehova imiyo wanenu teku ni baba. Jehova umefanya tumeona nguvu yako. Imiyo wanenu lochini moklokre. Tumeona ushindi wako ambaye badiliki. Nyasaye marambi Nyasaye majateko. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo. Utukufu ikurudie jioni. Ini mijamiji mwandu mitiyu nigo. Wende unapatia watu mali ya kutumikia. Awinjo kise uyo godhiambo sani. Nimesikia ukinena jioni. Luongo dog ni jatend lweny. Utukufu ikurudie kiongozi wa vita. Ng'ama nogolo mwandu ne chokruoge. Na atakayetoa mali yake kwenye hii mkutano. Nyaki miyo ne gik madongo. Lazima mfanye aone makuu. Nyasaye. Mungu. Nye ulo kijogi mundu chungi tijine. Jana uliongea na watu wako wasimame na hii kazi. Oneno ka pesa malaro shilingi 1,100. Tumeona hela ambayo inatosha karibu 800,000. Osedonje chokruoge ni murumo. Imeingia kwenye hii mkutano ikaisha. Jehova maratego. Jehova hodari. Nyasaye. Mungu. Jomogolo mwandu gi mondo yal mbita. Waliotoa mali yao wahubiri mbita. Nyingi mondo luang duong. Jina lako lipate utukufu. Amen. Tano sema amen. Chokruok wachne hallelujah. Tano sema haleluya. Wachne matek na amen. Sema kwa sauti amen. Wadwa tiyo ni Nyasaye chuo. Tunataka kutumikia Mungu wanaume. Bedwa ne tayari chairman. Mjiandae chairman. Engineer. Meda siling 5,000 wurma. Amen. 5,000. Amen. Glory. Amen. Amen. Jogi nyaka dhi gikwe. Hao watu lazima waende na amani. Engineer 5,000. Atoa. Iti. Nyasaye maduong. Mungu mkuu. Iridi chuo moro. Mwanaume mgani? Machalo kodo ngwen. Ma katich ni Nyasaye obwogini. Ambaye anakaa kama ngwena ambaye kazi ya Mungu ikimshtua. Wacho ni injili ukrem. Anasema injili haitakwama. Iridi chuo moro. Mwanaume mgani? Mamia shilingi 1,000. Ambaye ananipatia 1,000. Mia shilingi 2,000. Ananipatia 2,000. Mia shilingi 3,000. Ananipatia 3,000. Irida komoro. Mwanamke mgani? Mamia mwadune.
ambaye ananipatia mali yake. Owacho ni chokruogni Anasema hii mkutano adwa siro kod mwanduna. nataka niimize na mali zangu. Duong' odog ni simba. Tukufu irudie simba. Nyasaye osimulo Abraham wanda. Na Mungu ameguza Abraham wanda. Anene ka roho osedonjo kuome. Nimeona kama roho imeingia kwake. Rotego bia. Kuja tu hodari. Duong' odog ni simba. Tukufu irudie simba. Injili moyalo ni okabangera. Injili ambayo tunahubiri imepita mguza. Nyasaye ogwedhi ratego. Mungu akubariki zaidi. Nyasaye ogwedhi kuom yore chokruok mondo ibed Mungu piny. akubariki. Nyasaye ogwedhi askofu. Mungu akubariki askofu. Wanda omiya 3,000. Amepatia 3,000. Duong' odog ni simba ja Kalvari. Kufirudie simba. Chokruok wachna ni haleluya. Sanu sema haleluya. Wachna matek ni haleluya. Sema kwa sauti haleluya. Binge ni pesa ni chuny dhano. Unajua hela ni roho ya binadamu. Sama ng'ato golo pesa tindi golo chunye. Inamaanisha mtu wakati anatoa pesa ametoa roho yake. To kapok igolo chunyi mimiyo Jehova. Kabla hujatoa roho yako mpe Jehova. Ere ng'ama chielo mawacho ni chokruogni joti Nyasaye achungo ka koro dhi. Ni nani anasema kwamba hii mkutano unasimama na hao watumishi wa Mungu kabla hujaenda? 1,100, 2,000. Mama kel gima Nyasaye kel. Yes. Ere. Uko wapi? Pia. Nyaginera. Biane kaminwa Nyasaye omuli. Mama ni chunyo osechandore ka. Riulu toka walamne dhakone. Mnyoshe mkono hapa tumuombe huyu mwanamke. Aneno kumulo pesa no wuyo kode. Nyasaye nyisi ni gola. Nyasaye nyisi ni gola. Chalo ni pesa ne mama ni dongo ngimane. Inamaanisha kwamba hiyo ni pesa, hiyo pesa alikuwa amebaki nayo. Mama wewe lamuni. Mama tunataka kukuomba. Ibiro tingweti malo. Inua mkono wako juu. Ugulo pesa ni Injili. Ametoa pesa kwa ajili ya Injili. Odoko de gelwete non. Anarudi kwake bila hela. Gelwete ka nyingi Yesu Kristo. Inua mkono wako mbele ya Yesu Kristo. Nyasaye agwedho dhako ni. Mungu bariki huyu mwanamke. Agwedho mama ni. Nimembariki. Dhako ni nigi nyithindo gidala de. Huyu mwanamke ana watoto na kwake. Ayaye Nyasaye. Mungu. Ukelo mwandu maen go nyimi Injili. Ameleta mali ambayo ako nayo. Dhako ni dwanu tini. Huyu mwanamke anataka kutumikia. Ng'ama jadira kumgi matini biro miyo gik madongo. Ukweli wako itafanya pate vitu vikuu. Nyasaye mundo yauniyo. Mungu akufungulie njia mama. Ere ng'ama chielo wacho ni chokruogni agone mano kel pia. Nani tena anasema kwenye mkutano natoa kitu? Nyathima nyako chabiro. Yule binti anakuja. Bia pia. Kuja tu mama. Bia pia. Kuja tu. Bia. Ukelo bag. Ameleta bag. Mosa kanyingi Yesu Kristo. Salimie. Nyasaye ogwedhi. Mungu akubariki. Ratego ikelo cham. Huyu ameleta mahindi. Ketumaloka. Weka hapa. Ukelo nyaka pesa. Ameleta hadi pesa. Young man. God bless you. Mungu akubariki zaidi. Apako Yesu. Amen. Dakono me 1,000. Ametupatia 1,000 huyu dada. Wonderful. Amen. Tingluti malo Yesu. Inua mkono kwa Yesu. Adwa lamuni. Nataka nikuombe. Mondo kamona marama impie gini makilwite nado ni bigoka. Ili popote ulipo kile umeshika mkononi ndio ulete hapa. Nyasaye gwedhi mama ni mama no kelo shilingi 200. Huyu Mungu abariki huyu mama ameleta 200. Jogi kelo pesa moyo chungi maradier. Hao watu wanatoa pesa kutoka rohoni. Mawachi malich manade. Hii ni neno ya ajabu sana. Tingluti malo ni gima inelweti. Inua mkono kwa kile ulicho nacho. Atwa ni gimi mako marosi simu ni nowe tamo roho. Nataka ile umeshika usikataze roho. Kakuru tingluti malo muna lamni. Inua mkono juu ni kuombe. Jehova erokamano. Jehova asante. Nyasaye mabade tek. Mungu ambaye ana mkono mgumu. Ruoth mapoko lokore. Falme ambaye hajawahi badilika. Agwedho ng'ato ka ng'ato chiumo wuok e lwete. Nimebariki kila mmoja na toleo kwenye mkono yake. Yaw dhot mar ohala mar tich mar ng'wono mar awe ni ng'ama utiyo ka. Fungua mlango ya biashara ya bahati kwa kila yeyote atakayefanya kazi hapa. Waketo administration kod county sirikal mar county mar Homa Bay ka lweti. Tumeweka kazi ya Homa Bay kwenye mkono yako. Wagwedho nyaka nam mi iluwe rechni. Tumebariki hadi ili ziwa ambao unatoa samaki. Nam ni ukel mwando leto gandani. Ili ziwa ilete mali kwenye mkono ya hao watu. Ohala mane town ni mondo mi joge los mwando. Biashara ambayo imejaa kwenye mji ili watengeneze mali. Watamo chuje mag dhier mamayo ji pesa geto. Kataa ile roho ya ufukara ambayo inanyang'anya watu hela. Enyingi Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Chokruok wachna amen. Tano sema amen. Wachna amen. Sema amen. Kaw pesa mane lweti kel ka. Leta hela uko nayo. Kile kata wacho ni Nyasaye gwedhi kel pio. Leta. Gima ne lweti kanyo kel. Adwa gwedhi kwa kabisa. Ketho makru danje. Glory to Jesus Christ. Glory to God. God bless you. God bless you. Yes. Nyasaye gwedhi. Nyasaye gwedhi. Kik ng'ato dong. Nyasaye mondo gwedhi.
Nyasaye mondo gwedhu. Nyasaye mondo gwedhu. Nyasaye mondo gwedhu. Yesu mondo gwedhu. Nyasaye maratego mondo gwedhu. Duogo dogni. Duogo dogni. Nyasaye mondo gwedhu. Nyasaye mondo gwedhu. Kik idong bia bia. Gima Nyasaye katolino bi. Bia bia nying Yesu. Bia bia nying Yesu. Sako dhi jainji. Nying Yesu. Nying Yesu. Nying Yesu. Nying Yesu. Nyasaye maratego. Nyasaye mondo maratego Nyasaye. Yes. Nyasaye mondo gwedhu nying Yesu. Nyasaye gwedhi. Nyasaye gwedhi fumi. Nyasaye gwedhi. Ikidon. Wow. Nyasaye gwedhi nying Yesu. Nyasaye gwedhi nying Yesu. Nyasaye gwedhi nying Yesu. Ikidon. Nyasaye gwedhi nying Yesu. Nyasaye gwedhi nying Yesu. Ikidon. Nyasaye gwedha nyuola maru Nyasaye. Siro gwedha nyuola maru Nyasaye. Yesu gwedhi tiji lwetu Nyasaye. Atelo gwedhi tiji lwetu Nyasaye. Yesu gwedhi kama udakie Nyasaye. Siro gwedhi kama udakie Nyasaye. Nyasaye gwedhi seche. Nyasaye Account number M-Pesa ka 0793698993 0793698993. Yes, adwani mondo ka upesa go mondo kwan. Yes. Tingwe malo na Yesu Ruth. Yes, tingi badi malo na Yesu Zimba. Yes. Ikono julewa Ire sigala gala Ikono Oseka mali bati Yesu paki Yesu paki Yesu paki Oseka malo